Eishaazi abakugombye obutegetsi n'amateka nibajangwa eishengyero ryorekyeriire oburemezi baba batagarukira aha muramwa gw'engenderwaho y'eihanga. Entaro za paramenti abanyaganda bakiguraho entaro ba paramenti paramenti ekaba rubber stamp paramenti tekikora ebintu by'abantu narwo rutaro rwazaho. Can remain in that parliament abatoro kuri na inkorani bacheta kibubu without speaking for a whole year and parliament will move on. I have been in district councils ekibakumanya neki kimwe kyonka seconded. Buri mwaka 2017 abanyabushenyi abarukwegitira mu kibiina cyabo eky'Eishaazi ry'abanyigara niberundana kuganira aha nshonga eziri kuteganisa abatura bokwo. Twina abantu abanide ombyaro nko mu Christmas ntugire bitwarundana turubatwara kugira ngo babahwere muka this time round tukagira ngo tuganira bikwatirine na governance issues zihangarito zifo manzi ntuzakuza ombururu aza mwe Eishaazi eri okutwabintu rutandika tukarutandika non partisan sigine ekibiina abebembezi ba Bushenyi basimira entebeekanisa y'Eishaazi no kuganira aha nshonga eziri kuteganisa abantu ba burijo noko kwetegereza muri government egi abantu baburuza bagira amagezi bajya abantu nuko nkani mayo professor akarka bwejewe nkanka basajja barabaye afire buri akamanya ngo akasiga professor umwe akarka bweje konkata mapingi professor mu kisapo. This year government has sustained inflation, has managed inflation tukongera emishoro konka prices z'amajuta zaguma mwenda mwizire n'emotoka zanyu amajuta mugashangire muto ago kamutaga gamba. We must prepare for transition. Abako it is a natural will no bushika tukura abantu turgo montere hije mabandi. But what we need to advocate for is a peaceful and orderly transition. Engineer Dr. Silva Mjsha, Managing Director wa National Water and Sewage Corporation, na wahikiraho kiganiro eki kandi ashabira abebembezi ba Bushenyi okuhamiraho amazima. Ekiri hagati y'ebyona facts. Ekiri hagati y'ebyona okwetegereza ekyo lyo no discussinga. Gasha kwa Abraham Muganzi. Kale musitame